would like to thank you most warmly for an extremely well organised and extremely interesting day. The fact is, however, that we are looking forward to having another very good day tomorrow and the day after that. And the critical thing I want to say to you is that it would be wrong, and indeed it is not possible for us, to make up our minds. Ik ben er hartstikke grutskop wat wij hier deelt zetten en de energie die het elke hier zoen had en field had. Nou, en het niveau, wat het programma, wat het dus bid kregen had, het is hartstikke internationaal, hartstikke actueel op Europese thema's. En elke ieder de samen had een ziel bij. Nou, dat kan al net beter, vind ik.